Kublaya pi baro ngadai i marina kashnong try jo ngadai na lajera bat ngapriang sengubaya pi baro sya kini ke channel jo nga lajera roots ani pet udon burger bakerteng kong deals balai mo ki ai kerteng kumta imat idon ikong kasih mo basyat burger ibang day nakwa abam daw ni nan salay rung ha po kani kadukan fast food Burger King kadai kaway nakidukan fast food bat ngawan hang ni pan persyang bamya uni burger uday u classic burger kata kamut bala sertap ya udah kado ka cheese bat usla salad smah burger hi kababiang ba hakum kini kidukan fast food kamtam lelay habang ilek jinglek galong bangila banyo kador kabakhan red kumya uni u burger classic ngila banyo kador san spa tengka ngati ngasem jenjar hiban bami u burger ubang hi namar bangalat nganti oh pet kinong syat kidang bon kamba ka syat jingbam hang ne hadukan McDonald bat ngila banyo i babu ki batray hang ni kidai ki kena pule phi kadai ka way ru na kidukan fast food ka bangat mat haban wan bam burger namar baka kut bat baka iron kat debat ki salad ngakentulam ya phi baro bapinya bam salad man kapor bapi bam ja ngaru ya ladi ngapersyang ban bam salad kan bala phi ngala the debat kene ka umpanyang olive bat ngasyam baka penbang ya kasalan oh abmo ngan bamya kini kisok saw cherry syani yaw niw sok saw kijubam kum tu ni kijubam banu salad utiang utaw sok saw menta bangala da bam yaw salad ngan bam sayo no french fries ni upans di bat kaddu ngan bam yaw ni burger banga trang baban bam ngampat sengu kedang pi indang aladat bam ya gitu ki pans de makna ngakermen babat ni burger ti ngasa kedang pet uret al asertap ya utang kado bat ka cheese ki klam sertap syu imat da ki salat bot sasaw namar baki ladap aila ka jong ubang ni kadok ka jam bat kador ka bet pi ka syong tang san spa tengka ka kerteng kani ka way pat kadukan fast food kadai bam bat mino ki ai kerteng kumta imat bakim kwa api bangin syong slam kadai ka way nakidukan fast food ka bakam pau hang ni token ngan mat kai ulong kumno taong burger jongki tang syupet ya uban rulai bangi semadok masih kambang hi banyak itu baroar kipan sendiri batu sok menken nan mat kai kilong kumno kibang bah ngala dep bam bat mino ngala kedang bat ngasawan pat akawe kapor menta kasngi ha kejaka benek syadukan ngan syat no hayen piau ni burger bat kalong kebasuk pa ban syat yeu ya kado ngala syuti no nadukan da kane kabala dep syain lepa bat kador jong kini kido kapoi kumbasan spa tengka pisa India ken pi ngan pendon kam kendiat ke umpanyang bat kenang makan kambang bha ngan pendon kam de da kamakon oh pet kamakon kesentut bat mentapat ikum bakasyat menta baka makon kala
Bat asyua bakan ingkong. Ngan sedia no ya kini kidok shain bapelun. Ngan sedia ia ki kumba katu kat ni minit. Haduk bakin dasau baro arliang. Tang bahas syua kata ngam dai ban klet ban tep lu bat sok merit. Lengkum tati kan sablat pi. Kat bakadok kadang i hading ngan sei lepano ya uni ubon. Semabang kita kibon. Kala asahu pi tarai mentasya siliang. Api ngandaklah hinyapet kala inem. Oh, don bok kala asahu pi. Mentangan sedik pen i kisah siya kawai pat kaliang. Batkat bakidang i hading ngan pen kreel pano ya ka sos. Ngan pendon kamda kani ka mayonnaise kabal ada pen kreel pa bangal asyutit nadukan. Na ka benta kani ka sos ngan pendon kam si benta kani ka mayonnaise bat si benta ka sos sok saw ni ka ketchup. Ngan kek milai lang yaki baro ar bat pinsayo i bakala kelarong ping kendiat. Mendapat ngan ber kendiat kamlo badusok merit. Bat ya kani ka sos ngadai ban kelan halor jong kini kibon. Tang bahas syua kata ngan hak ban sedia syua ya kawai pat kajai do. Bat kata kadai kani ka bacon. Kabadai kadok semiang kabala od stang baha. Pet POE kelas stang ban mi kleng. Kad bakadok kadang i nganang penkelan sos nok syuaya kini kibon. Bat ngan sapen buat hadin ban buat dah kidok halor jongki. Tang bahas syua kata ngan penkrit syuaya kini kici halor kini kidok. Kenang bakin dub Kabun kamba plan kata kacing penkre burger. Bat nalor kata ngan penkre ar chatkin pi. Hauwei ngan bu daw ni usalat bajerngam. Hadin kata dah kani kadok masih bala sertap bat ka cheese. Maibang kata ka cheese bala Hau ni uwei pat ngan bu daw ni usalat balong rong saw. Ngan kenton dah kani kado bat ka cheese. Hau ni burger baningkong ngan penbut sada uni upiat bangalaot slice belun kumni. Ngan bu halor saya kani kado senyang ni bacon. Nang tashi slice usok saw balaot belun. Bat kado da uni ukerkin. Ubalong kong busok kia tang balap pedam ya uha ka vinegar. Hakicing sisya ngalak da iban odrit yaki. Kenang ba unom ha? Tang ba ngas ngojay tu opi. Ngan syubu bay tangkum ni halor uni sok saw. Bat kato lakot kini ki ingredient hau ni burger baningkong. Kat ba ki ingredient jong burger baar ki kentup yaw ni utin ubang ngaladap sedik pen i lepa ken pi. Bat halor jong ki ngan sertap no dah kini kisok ya ki bang ngalaot stang maha. Ti menta bala download kini ki ingredient kala day kapor bangan tap no. Gila ibang day kita ki burger. Ngalaong ya pi baki sup bahaban penkre. Bat ki burger ki bang bun sya ladangi penkre haying. Bania kebatit na dukan. Nalor kata ki kamsyong tat dor de. Petse kadok masi. Ka cheese bala ki bacon. Ki sla salad. Ka sos. Yummy yummy. Ni ngati ngam laap syup himan bam. Tang ba ngasyam jenjar pi ban bam ki burger. Kamtam lelei hadukan. Balay mo, kisna kani gurukom. Ngam sok pi ban bam,
ngan syuot no arliang kenang bansok bantian hasyadur. Uni udah udu burger banengkong. Men tati ngatharay ngalakam sup banbam. Ubang bahagi tau burger basyat hiyayin. Piru saya persangsyat mo. Nang ne syakaman ngan syat no hiyayin pi ba ubang kum ni. Sakaway pat kababiang bansyat haying kalong bangala ban sedik da ki kajor ha kajaka ki pan sedik ne ki french fries. Namar baka kambaya kamet banbam da ki jhur. Men dapat ngan persyang mat sayaw ni burger baar. Ni uday ubang ala serta bat utit bat usok hiya. Oh, utaro ubang hi. Tang ba ukam ya per kendian no utu burger ubang ajubaman kapor. Hauni uduna no usok sawi. Ban ngelaklet no ban sertap daw piat de. Henry wat lakata ubang pi. Usnyam namar bodan utit. Ti bye-bye. Saya syong suk baro. Bas ngubawat klet man subscribe ke channel jonga. Like Tera Roots. Bye-bye.